Pozdrav svima, moje ime je Brankica Kovačević i danas želim da govorimo o jednoj veoma značajnoj stvari, a to su različiti nivoi svesnosti. Dosta je popularno sada, govori se o različitim frekvencijama, na koje frekvenciji šta vibrira i da imamo tu skalu niske i visoke frekvencije i na kojoj smo frekvenciji i tako dalje. Ono što želim ja sada da vam kažem jeste da na različitim nivoima svesnosti je i ta skala potpuno drugačija, odnosno potpuno drugačije je doživljavate. Na prvom nivou svesnosti, odnosno nesvesnosti, gde su ljudi žrtve, gde krive druge za svoju situaciju, gde stalno kukaju i žale se i tako dalje, onda smo spoznali, došlo je do probuđenja, preuzimamo odgovornost za svoj život, znamo da možemo mi da biramo, da mi možemo da stvaramo, da mi možemo da kreiramo i postajemo svesni da se stvari ne dešavaju onako kako je nama u svesnom nivou, nego onako kako je u podsvesnom, krećemo da menjamo podsvesne programe i tako dalje i tako dalje. Međutim, ima i iznad toga, imaju i viši nivoi svesnosti i prirodno idemo ka tom sazrevanju, ka podizanju nivoa svesnosti, gde dolazi do tog momenta da prevazilazimo taj deo, gde prevazilazimo to ciljeno neko fokusiranje, prevazilazimo taj određeni napor koji je neophodno ulagati na tom drugom nivou da bi održali fokus, da bi nešto izvizualizirali, da bi izazvali neki osjećaj da to već imamo i tako dalje. Dolazi se do tog višeg nivoa gde to sve ide nekako lakše, bez napora, pa onda jedno vreme klackamo između jednog i drugog, pa se onda taj prethodni nivo zatvara u potpunosti. Šta time mislim? Znači, ljudi koji su krenuli da rade na sebi, više se nikada neće vratiti na prvi nivo. Nikada. Klackaće jedno vreme između tih nivoa, jer imamo taj jedan opseg koji stalno nam je otvoren, ali se on pomera i taj prvi nivo će se u potpunosti zatvoriti, na njega se više nikad nećete vraćati. Ali da li to znači da više nikada nećete doći na neku nisku frekvenciju? Ne, naročito ne u drugom nivou. I tada će dolaziti do promene vaših osjećaja, vaših raspoloženja po toj skali frekvencija, ali na jedan potpuno drugačiji način. Kada ste osjećali krivnju na prvom nivou, tada ste se dugo krivili, čak i godinama, kad god se toga setite, to je vibriralo u vama, privlačilo vaš život još osjećaja, još situacija zbog kojih ste se osjećali tako i tako dalje. Kada se podigne nivo vaše svesnosti, vi ako osjetite krivicu iz nekog razloga zbog nečega, to traje kratko, doživljavate na jedan potpuno drugačiji način, lakše, jednostavnije, brže je prevazilazite. Na svakom narednom nivou, kad prolazite kroz tu skalu, potpuno drugačije to doživljavate te niske frekvencije i potpuno ih lakše i brže prevazilazite i transformišete i na jednom nivou, na najvišem nivou svesnosti određenih niskih frekvencija nema uopšte. Uopšte ih nema. Isto tako kad je u pitanju ljubav, potpuno drugačije se doživljava ljubav na prvom nivou, potpuno drugačije na drugom, potpuno drugačije na trećem. Na najvišem nivou ljubav više nije emocija. Ljubav je stanje kompletnog vašeg bića. I šta sad znači ovo kompletnog vašeg bića? Znamo da nismo samo fizičko telo, da smo mi energetska bića, da vibriramo na određenim frekvencijama. Ali šta vibrira na određenoj frekvenciji? Ne vibrira na određenoj frekvenciji samo vaša misao, ili samo vaš osjećaj, ili vaše fizičko telo, nego i vaše emocionalno telo, i vaše duhovno telo, i vaše mentalno telo. I zato ja kažem da mi nismo isti, da smo mi svi različiti i naprotiv, mi smo jedinstveni. Ja za svakog kažem da je svako neprocenjiv dragulj satkan rukom nepogrešivog. Ta jedinstvenost je u stvari suština, lepota i kvalitet. O čemu sada govorim? Govorim o tom elementu da kad ste vi u jednom periodu svog života nešto fokusirali, želeli, o tome pričali i osjećali kao da to imate i da to vama pripada, a ono se ne dešava. I vi jednostavno od toga i odustanete, prestanete time da se bavite i odjednom, evo ga,
Desilo se. Kako? Čime ste to privukli ako na tome niste držali fokus? Radom na sebi. Ljudi koji prate moj rad, koji dolaze na moje seminare i koji slušaju moje videoklipove, znaju da ja uporno ponavljam da je Bog taj koji vrši transformaciju. Kako se dopušta Bogu da Bog vrši transformaciju? Prisutnošću. Tako što smo u stanju sada. Tako što smo ovde i sada. Svojom prisutnošću se otvaraju vrata i dozvoljava Bogu da svojom silom deluje na nas. Kada ste izabrali na tim određenim nivoima svesnosti gdje smo se nalazili, kada ste izabrali nešto što želite da istransformišete, kada ste izabrali nešto što želite da promenite, kada ste nedostatak toga zamenili fokusom imanja toga, posmatranjem imanja toga, dolazilo je do transformacije kompletnog vašeg bića, i emocionalnog, i duhovnog, i mentalnog tela, i vašeg fizičkog tela, i fizičko telo se transformiše. I kad ste vi to pustili iz svesti, niste držali fokus na tome, vaše kompletno biće je i dalje nastavilo da vibrira u težnji ka imanju toga i vi ste to privukli. I zapamtite, nikada se ne manifestuje emocija i vibracija koju vi želite i koju vi fokusirate, nego dominantna vibracija u vama, ona se manifestuje. To je taj put rasta i sazrevanja od žrtve preko tog drugog nivoa fokusa gde naporom želimo da nešto ostvarimo, do nivoa gde to lako ide i do nivoa gde mi kreiramo i stvaramo. Do nivoa gde mi u potpunosti prevazilazimo takmičarski duh i dolazimo do stvaralačkog duha, jer treba prevazići takmičarski. Takmičarski duh je ono, ja moram bolje, ja moram više, poređenje sa drugima, ali takmičarski duh je i dokazivanje da vredite, dokazivanje sebi, dokazivanje drugima. Stalno želite nešto da uradite dobro da bi se dopali drugima, da bi se dopali onima koji vas gledaju, koji vas prate, koji vas slušaju, da bi se dopali roditeljima, da bi se dopali nastavnicima, da bi se dopali supružniku, da bi se dopali detetu. I to je takmičarski duh. On se prevazilazi i dolazi se do stvaralačkog duha, koji je na visokoj frekvenciji, koji je na višem nivou svesnosti, a kad taj stvaralački duh vas nagoni i vodi da vi kreirate, da vi stvarate bez potrebe i želje da se dokažete ili dopadnete. Do toga se dolazi, to je put, to je rast, to je razvoj. Ali jednostavno želim da vam kažem, kada na ovom putu jednom opet osjetite neku vibraciju, neki osjećaj, neku emociju niske frekvencije, nemojte se kriviti, nemojte se pitati šta sada, odakle sad ovo, otkud, normalno je, ali stanite i posmatrajte tu emociju, vidjet ćete da je ona drugačija u odnosu na onu emociju koju ste imali ranije, drugačije je doživljavate, kraće traje, brže je prevazilazite, ona se brže transformiše i brže nestaje iz vašeg života, jer ste vi na višem nivou svesnosti. Dolazi do transformacije svakog vašeg tela i sve to ide u skladu. Nema boljeg. Ko je sad bolji? Nemojte se sad porediti ko je na kom nivou svesnosti. Pazite, niko ko je na fakultetu se ne ruga nekome ko je u prvom razredu. Ovaj koji je u prvom razredu, kad je neko na fakultetu, on mu je potvrda da je to moguće i samo odrađuje u tom trenutku što treba, uči da čita, uči da piše, završava osnovnu školu, srednju školu, dolazi do fakulteta, završava ono što želi, kreira, stvara i zato stalno u isto vrijeme postoje ljudi koji su i na prvom nivou, i na drugom, i na trećem, i na najvišem nivou svesnosti i koji stalno svojim postojanjem su potvrda ljudima koji rade na sebi. Ne možete u svakom segmentu dosegnuti najviši nivo i videti, ali vam se otkriva. Zato se kaže kada ste spremni pojavljuje se i učitelj, zato što vam se pomerio opseg i sada ste na tom nivou i sada tu učite i sada tu sazrevate i sada tu rastete i opet će vam se pomeriti opseg i kaže se prevazilazi se i želja.
Prevazilazi se želja. Kažu, ljudi koji su na najvišem nivou svesnosti nemaju želja. Nemaju. Ali da, ok, sada na jednom nivou je želja pokretač, želja okidač, ali prevazići ćete i to. Zašto? Zato što ljudi koji su na najvišem nivou svesnosti, oni znaju da imaju sve. Oni znaju da mogu da kreiraju i stvore sve. Zato što znaju da to stvaranje ide iz energetske sfere, božanske sfere, da to stvaranje teče kroz nas, da to stvaranje čini život, stvaralačka energija i taj stvaralački duh nas vodi i pokreće. Šta zamenjuje želju? Zamenjuje je ideja. Kada ste u sada, kada poznate sebe, kada ste u skladu sa sobom, kada ste u skladu sa Bogom, dobijate ideje. I te se ideje manifestuju u vašem životu. One se kreiraju, one se stvaraju, njih ostvarujete, pokrenuti stvaralačkim duhom koji vas vodi u kreiranje i stvaranje. Zato spoznajte da postoje različiti nivoi svesnosti, različite frekvencije i da vi sazrevate i u odnosu na materijalno pojavni svet koji se menja se, zato se govori zamena realnosti ili promjena linija života na kojoj se trenutno nalazite. Jer u jednom periodu ste manifestovali određene stvari, sad manifestujete druge, ali idete dalje. Isto tako, sazrevanje u odnosu sa Bogom. Transformiše vam se kompletno biće. Menja se frekvencija na kojoj vibrirate, menja vam se nivo svesnosti na kojem nalazite, sazreva kompletno vaše biće. Sve vas volim, ljubim i pozdravljam. Neka vam ovaj video posluži da osvestite da kao što postoje različite frekvencije, skala frekvencija, postoji i skala sazrevanja svesti i da smo mi jedno kompletno energetsko biće i neka vas Bog blagoslovi da vam pokrene proces sazrevanja i emocionalnog i emotivnog i duhovnog tela i fizičkog tela, a isto tako i vaše svesti. Neka vas Bog vodi u vašem sazrevanju. Ostanite pozdravljeni na narednog videa.